Semakin kemudian saneng molehang nomor undi petang kasus ini sampun saya berusaha. Nah, kene nah sedang melaut, nah sang genit saja
Keto imen sugi memunyi masaut lantas imen tiwas. Nah ngene mo tiang lakar ngalehin mo putu. Itu lantas imen tiwas ngalehin imen sugi putu. Kanti kone tengai tepat maro kone kedas bano ngale putune imen sugi. Itu lantas upahino imen tiwas bas acroncok lakar api masih bangun. Itu lantas begesonan imen tiwas mulai komane lakar nyakat base entuk. Kacerita jani di jumane imen suge buen kone yone kakas kreskes buen yoman kudu ben aukut. Pih kedek pesan basang lagi suge kadiraso bakat uluk-uluk ke tekan imen tiwas. Itu lantas dia ngencolan komane imen tiwas. Itu lantas dia memunyi sada bangras. Cai tiwas dok tinggalin nih kutune kecak benaukun dengengang matanya ini tusik tinggal nyai ne kutune benaukun mai apa bahasa cangane tunito kayak ngapi nih mai apa gitu yang men sugi memunyi masaut lantas imen tiwas. Mimi aku mau sugi. Aku mau bahasanya bangkot tuh itu subajakan icang mo apa awak yang pesile mo. Nah tuh subos melahir bahasanya subonasi itu ento bang icang langkah rapine mai apa masih itu ya imen sugi mau bunyi ditu lantas imen sugi nyemak nasine imen tiwasane bekere lebong tuh lah kayak api nih masih aku mulai. Itu lantas imen tiwas ngomong napakah unduke buku keto bueng manine kacerita lantas imen suge nunden imen tiwas lakar lebok padi emi cek liang sajan kenane imen tiwas lakar lebok padi sawire ia lakar upahine bas dua ceroncong itu ia mogesonan nyemak elu lan nyemak debok langkar debok padine me suge plupa 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 plup duk dak duk dak duk dak duk plupa 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 plup duk dak duk dak duk dak duk mi cek bungkar kone men tiwas debok padine me suge sawi yo kone kelbang upah bas dua concong. Nah supo kanti tengah tepat supo kone yo imen tiwas debok padine me suke ditu lantas yo banget bas dua ceroncong mi kenal pesan kenal imen tiwas ditu yo mogesonan bulene lakarnya akan basentu dekat jumane ditu lantas yo nyakan basentu kak cerita jani imen suke tiwas buen kone yo nyise basentu cek man ya lah tak benda ada dua pih kedak sajan kedang imen suke ditu lantas yo ngencolan kuman imen tiwas sambil lango memunyi sada baras cai tiwas sing sajan cai bisa megarapan ibi orang ngali kutu sing kedas jani orang debok padi buen masih caman latah benada dua mai apa bahasa caman ibi tu yesu bo kadang jakanyai tu subang apa sini mai apa bahasa ngene tu ketu iya bunyi imen suge sada balas men suge sing indang men tiwas sing indang masau nganganan hidupnya lacur buka keto kali rasa subet telah ulah-ulahane imen tiwas tu sing idang ya mampanakne dedaran. Nah semeton sanang sami coba orang coba orang mana siki nggih sedap dina anu imen tiwas lakar luas ke alasen itu iya majalan sambil lange mepari seselat tekan hidupnya lacur buka gitu sambil lange meseselat iya
kamen disunduk. Sebetulnya sarang sami, napi ini kau mas disunduk. Ye, masa selang kau nih iyo imen tiwas ngenahan hidupnya lacur buka gitu. Itu yang ngeling masa sambatan saha sedih. Muda kene manu madi dari jatma buka kene Ratu hidup betara, Ratu hidup sambil dewasa. Udah kene lacur hidup titiangnya. Napi wang titiang Ratu, ije titiang pemargisane bece Ratu. Ampura tiang Ratu, ampura. Ketu yang mentiwas masa selang pedidina di tengah alas. Saget dengan masa pari seselani mentiwas tekeni isang kita. Itu lantas isang kita makin imen tiwas. Nyong 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 nyen ento krasa ditu nyen ento pesawat lantas mentiwas di tiang mentiwas di kajero kidang menujang nyai itu krasa kroso dia ngalesang lan juga paku di kajero kidang apa ada tiang kepekan itu lantas beliang-tiang darah nasi subuh kulit telur yang ngajak jero kidang gitu pesawat mentiwas nah janji niro nulungin lamun nyainya nyeluk jet nirone ditulah karada beban niro ne selok gitu icang tidak membunyi nyako ne imen tiwas nyeluk jet sang tidak baru kedengar limane liu kone limane imen tiwas misi mas-masa kenal saja kena imen tiwas Maro kone yuk lagar ngaturan para musuh semua tekeni isang kidang dapat tanggup isang kidang sampun hilang. Matur susemo Ratu sesuatu yang sangat sami antuk parice sami kepikiran kita gitu yang mentiwas matur susemo re sang kita lau ngecolang kone yo mulai ne imen tiwas pusing kone yo teka cumane dapat tangan yo tepukina tekan imen suke ditu lantas imen suge memunyi tekan imen tiwas tiwas dijonya iman mas-masan dijonya memaling dijonya ngerampok orang tekan icang ijo nyai memaling saut lah sing tiwas Ratu mau sugi tiang sing memaling mo niki ketugas ibi tiang melali ke tengah alasan itu tiang mas-masan tekeni pisang kidang gelisah satu ingat ningah munyine ime tiwas buka gitu ngecolang yang mulai ne ime suge kumane lakang nganti bajune itu yang meseh mapi tiwas lantas ia magedi ke tengah alas itu lantas ia kerasa krosok malesa mapi dadi men tiwas
Itu lantas teko isang kidang tur makin imen suge. Nyen ento buen rasa kroso. Mesaut lantas imen suge. Tiang men tiwas di kejero kidang. Kito obatnya imen suge mapi dadi men tiwas. Tiang subah long dino tuh sengaja di kejero kidang. Nah, lamun keto mai nirojo nulungin mai lamun nyainya nyelok jadirana ditulah ada pebanira mai slow keto yang memunyi pisang kidang nyak kone imen suge nyelok jadnya sang kidang marus luku jad bekiceman kone jadnya sang kidang ditulah tas yo imen suge play banget ke tengah alasnya di tengah duitnya ketulung kone imen suge tulung ampura tiang kapok itu lantas di sisi panggungan imen suge le banget tekan isang kidang usap kone kanti ya imen suge di subane ya ingat tekan raga itu lantas ya serayang seluyung mulene mekejang awakne babak lu sing maklu lantas gelem kone imen suge lantas ya ngemase mati aing idodane sareng sami cutet satwa tidange iraga dadi manusia sampuna je nutin pari solahne imen suge anis atau iri dengki tulah tur sombong teken anak tiwas iraga setato patut nutin pari laksana imen tiwas anis tato ngasih tibakti ring ida sangyang widiwasa tur mebaos sane becik mepikayon sane becik tur mepari laksana sane becik sane manut ajaran Trikaya Pari Sudo. Aing asam diko ada buah ngabuk-ngabuk satu bawah sampun suwun.